Ehureji ekatandika kubanza rw'isabiteji kandi ija kuhendera biri kumyo kwezi kwa kabiri umwaka ogu kandi kitongore cy'ibyobururi cya Electoral Commission nibagira ngo ikigenerero kutereze nkarara kugira ngo akaruru kaza kutandika byo nabyo byahwire abari qualifyinga checkinga omuregisters n'abantu abagize myaka 18 abayanditse kare ninga abatwirinde bahandikisa na nira bagize myaka 18 muza kucekinga bahandikire umuntu yaba atakayikize imyaka abo kuba iteka rya Uganda umuntu arateka kuba uhikize imyaka yo kutera karuru ngenu eco ndakireba nke kirungi eco kukuratera iteka gihanga na munonga ombigendererwa ryo kuronda ubwebembezi burungi obuhikire kandi obukugendera ahakirajuru Ehureje ryo netamburo magombo 18 nimero kanshanju nena okutura district ya Kamwenge zakuhendera 2010 okwa kabiri ogwo mwaka so 2010 nibyo tukweta ngo ni cut off nchekire cyo kushembayo echo kwehanditsa ninga kurangwaza omurukarara rw'abatezi bakaruru ninga wahindura abaraze kutereza akubekira agaruke hanyuma y'eki tuza kudisplayinga ninga kutimba enkarara cyonka tutimba enkarara turayongeremo abatwire batari abatezi bakaruru imyanya yemwe tuceremu tushanzire umubaro gw'abantu kwija kweshwizuma gucira muke turabiremo turi kuba turiye exercise eki ngo ni ba updating registers turabara bo mu byaro turi kugambiraje ab'imyaka 2 ikiri mito abatara basekitero bururu kuje bakaba registeringa n'abari kubasa kwindura imyanya babaye baterire hare kuje bari kwenda kwindura kuterera aha nabo tubamanyisa no kwindurwa kukuriho kubateka mushitabo eco tutezo kugira ngo register kuja muri nibeshange cyongate cyo kwinduza ngereka mwene kuba tashoborire Electoral Commission bina masuko ngo mbaro gw'abantu kweshwizuma gubasa kwija kweyongera omero bya hamuheru gashakwa Anthony Twine.